Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Ya hayyu ya qayyum wa huwa as-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'adah wa nasara 'abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya ahad ya samad ya man lam yattakhidh sahibatan wala walada ya man lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Dengan tidak melupakan kata-kata kehormatan bagi seluruh masyarakat, rakyat, sama ada yang di dalam negeri atau yang di luar negeri, sangat istimewa bagi masyarakat kita yang ada di Palestina, yang sedang gigih berjuang untuk menyelamatkan masyarakat Palestina, untuk menyelamatkan Baitul Muqaddis daripada rongrongan Zionis Yahudi yang sangat durjana. Maka oleh karena demikian, malahan tiap hari saya meminta tolong, memang jurusan saya, sehingga bagi seluruh masyarakat Islam sama ada di Indonesia, di Asia Tenggara atau di seluruh dunia sangat khusus, dalam Nanggo Yerusalem, supaya berdoa untuk Palestina, karena hanya sedikit lagi Palestina dengan merdeka. Berdoa, tolong bernazar supaya Palestina berdoa. Tiap hari saya minta, Amasa ila fala tanhar. Siapa yang meminta, tidak boleh kita menolak. Allah mengatakan, Amasa ila fala tanhar, jangan menolak. Saya meminta bagi segenap lapisan masyarakat Muslim berdoa, tolong berdoa. Dan saya ini juga orang Islam, bukan orang kafir. Saya orang Islam. Orang Islam meminta sama orang Islam, harus diingat supaya Palestina ini merdeka dan menang. Juga supaya jadi bahan tauladan bagi kita semua. Tolong berdoa. Padahal hampir saban hari saya minta, tolong berdoa. Pamasa ila fala tanhar. Carilah waktu mustajabah. Carilah orang mustajabah. Carilah tempat mustajabah. Carilah doa mustajabah. Dengan kebersamaan, maka kita dapat kemenangan. Tolong. Kemudian daripada itu, saya mengharap bagi seluruh lapisan masyarakat Islam, tidak boleh ada lagi yang dakwah. Tidak boleh dakwah dan dakwah syurga mencurigakan, tidak boleh. Hentikan dakwah dan dakwah, hentikan permusuhan, karena kemenangan Islam semakin dekat. Kemenangan, kebahagiaan, kemakmuran bagi orang Islam
semakin dekat. Maka itu selalu saya mengharapkan bagi segenap lapisan masyarakat Muslim yang ada di dalam dunia. Kemudian daripada itu maka seayu langkah, seimbang bahu dalam hal menciptakan kedamaian dunia, kedamaian Indonesia Raya, kedamaian bagi segenap lapisan umat Muslim yang ada di dalam dunia, Rohingya, Daya, ataupun di mana-mana saja. Maka kalau kita ada cekcok ini, cekcok itu, kebangkitan Islam susah akan terjadi. Bagi masyarakat Islam yang dekat dengan Palestina, bantu Palestina, bantu dengan jiwa raga, harta benda, bantu. Arab Saudi bantu Palestina, Yaman bantu Palestina, Iran, Iraq, Suriah bantu Palestina, semuanya bantu. Tidak boleh melihat Syiahnya, Rafidinya, Sunninya. Ingat kepada Islamnya, sama ada Islam Zahiriyah atau bukan. Ingat kalimat syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ingat pada bersatu kalimat itu. Ingat, karena Islam dengan Islam saya selalu mengadakan bersaudara. Dalam kitab Yanatul Talibin, bagi masyarakat yang di sekitarnya ini perlu juga untuk membela orang Islam seperti halnya orang Palestina. Perlu. Ini masalahnya. Kalau tidak, kita akan terjadi 7 kecelakaan yang diberikan, yang digambarkan, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita akan mati dengan tidak selamat iman. Tidak boleh keluar di saf perang, berjuang demi berjuang untuk keselamatan anak bangsa, masyarakat Islam, maruah Islam, wibawa Islam wajib kita junjungi. Inilah yang bisa saya terangkan di sore hari ini. Mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan ada pengertian, mudah-mudahan akan terjadi satu kata dalam hal menegakkan kebenaran. Saya meminta, fa'amasa ila falatan hal, orang yang meminta tidak boleh ditolak. Ini ayat Allah. Saya meminta dengan kerendahan hati saya, tolong berdoa kepada Palestina dengan sebenar-benar berdoa. Tolong carikan tempat mustajabah, tolong carikan doa mustajabah, tolong carikan orang mustajabah, tolong carikan waktu mustajabah. Malahan bagi saya juga begitu. Saya selalu mencari hal-hal yang seperti itu, seperti mencari makam-makam aulia, makam-makam keramat di waktu tengah malam, doa, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni as'aluka yani asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdaka la syarika lakal hannanul mannanu badi'us samawati wal ardh
يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا صريخ المستصرخين يا غياث المستغيثين يا كاشف السوء يا أرحم الراحمين يا مجيب الدعوات المطاوين يا إله العالمين بك أنذر حاجتي وأن تعلمها فاقضيها يا الله لنكالlah ya Allah istilah faqdiha ya Allah lengkallah ya Allah istilah faqdiha ya Allah lengkallah ya Allah istilah faqdiha ya arhamar rahimin Allahumma a'izzal islam wal muslimin waqdulil kafarata wal musyrikin Allahumma shaddid syamlahum wa farrij jam'ahum wa kallib tadbirahum wa baddil ahwalahum wa zalzil aqdamahum wa kharib bunyanahum wa naqqis a'malahum wa zayyik arzaqahum wa qassir a'malahum wa qarrib ajalahum وشغلهم بأبدانهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر يا جبار يا جبار يا جبار يا قاهر يا قاهر يا قاهر قاهر على أعدائنا أغثنا 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 وأهلكهم يا قاهر يا قاهر يا قاهر أدركنا 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 وأهلكهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ردهم على أعقابهم منكوسين واجعلهم بالبلاء في أجسامهم محبوسين اللهم اكفنا شرهم وكيدهم ومكرهم بحولك وقوتك إنك على كل شيء قدير اللهم آتنا خير الدارين وصرف عنا شر منزلين يا خالق الكونين بحق سيد الثقلين محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان وحكمة وثبتهم على ملة رسولك ووفقهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم ya Allah. Ya Allah, berikanlah kemenangan bagi Palestina. Ya Allah, ya Allah, berikanlah kemenangan bagi bangsa Palestina. Ya Allah, ya Allah, berikanlah kekalahan bagi bangsa Zionis Yahudi dan Bani Israel yang ada di Palestina. Keluarkanlah mereka ya Allah di negeri Palestina. Saya meminta ya Allah dengan keberkatan penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulmu ya Allah, kekasihmu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, irhamil muslimin. Ya Allah, ya Allah, unsuril mujahidin. Ya Allah, ya Allah, ahlikil kasirin. Sallallahu rabbuna ala nuril alamin Muhammadin al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu bijahin nabi irhamna ya karim. Walhamdulillahi rabbil alamin.